Nije Dubrovnik. Sada čujete priču. Jebam te Domžale Augustu, Babing. Hajde s početka. Ne, evo sam da. Znači, koje godine se išlo? 70. Čuj. Kako? Pa iza rata, kad je Tito umro 80. iza rata 74. Ali za drugog svjetskog rata. I Allah rahmetelj. I vi ste lagano, znači, za Drvenik. Nije Dubrovnik. Ja, Dubrovnik, jesam. Autobus. I autobusi, haj, sandviči, jel? Možda je bio, možda. Evo vozača. Da je ovo vozač. I jes, nastavim. Vozač, autobus, tako. Ajde. Nastavi. Ma šta ću nastaviti? I ništa, djeca, i ja. Oni izvodi, sad, pauza. Nije pauza, nego... Ma ja, eto, stan. I oni... Pauza, prav ste. Eto, pauza. I oni sad kikiriki. Slušaj, smoki, kikiriki, sandviči, jel? Ja. Sve je bilo, nisam ja znao, a umre babo, to meni sveka što spremi. Ja vam, Glausa, ti ta Glausa telečka, ja ovako, kad djeca ona pobjegla jebova. Teleća Glausa. Teleća Glausa, babo. Čuj ovog, jel pečena? Ti si govorio od mene. Zaljubljen, ja, i šta? Teleća Glausa, i šta je sad, prvo, ideš obraz, ideš jezik. 3-4 dana ti moraš. Ima meze za 3-4 dana, ne fali. Ko je mozak izvadio, to me interesuje. Vidio, on nije dobar, jel? Ču ko je mozak izvadio. Još jasni ide mozak, ne mre sad. To, znam, samo molim, mozak ne. I tako je ta ekskurzija poslije rata bila. Oni pobjegli koliko. Ja, on misli, ma ja dinosaurus mislim. Ja, alo svi, da jedem. A nije on iznao babo mu stavio nek se nađe za puta. Ja mislio, putem je to. Ja mislio košće, ne, kikoriki. Smoki ovo ono. Ja grickalice. Eto, tako je ta ekskurzija poslije rata bila, 84. Nije 79. 80. 80, znaš koje godine? 80, kažete, lupa, 87. Ne mere ba biti 87. kokice. Ja mogla reći? 87, znam ja. 66, 87, od 21. Čuj ovog 66, 80. Od 66. Tako je. godišća, 87, 21 godina pa. A ja on ponavljao. A ponavljao, 21. išao nešto. Ja sam 2 po 3 po. A ja. Tako je, na ekskurziju topli obrok se nosio.